Zabole me. Suptilna umetnost življenja. Kako da živite dobar život nasuprot onom što vam se preporučuje. Od Mark Mansona. Prvo poglavlje. Ne trudi se. Charles Bukowski je bio alkoholičar, ženskaroš, hronični kockar, uštva, cicija, grebator i, kad mu ide najgore, pesnik. On je verovatno posljednji čovjek na svijetu od kojeg biste zatražili neki životni savjet ili očekivali da na njega naiđete u knjizi samopomoći. Stoga, on i jeste savršena tačka za početak. Bukowski je želeo da bude pisac. Međutim, decenijama su njegove radove odbacivali skoro svi časopisi, novine, žurnali, agenti i izdavači kojima ih je dostavljao. Govorili su mu da piše užasno, sirovo, odvratno, izopačeno. Kako je gomila obaveštenja o odbijanju rasla, težina neuspeha ga je sve dublje gurala u depresiju, podmazanu alkoholom, što će ga pratiti tokom većeg dela života. Bukowski je zvanično bio zaposlen na razvrstavanju pisama u pošti. Dobijao je sranje od plate i uglavnom ga trošio na cirku. Ostatak bi obično prokockao na trkama. Noću bi pio sam i ponekad očukao nešto poezije na staroj, olupanoj pisaćoj mašini. Često se budio na podu jer se obeznanio od pića prethodne noći. Tako je prošlo 30 godina, od kojih je većina predstavljala beznačajnu maglinu sačinjenu od alkohola, droge, kocke i prostitutki. Onda, kad je Bukowski imao 50 godina i iza sebe čitav život podbačaja i samoprezira, za njega se neobično zainteresovao urednik male nezavisne izdavačke kuće. Taj urednik nije mogao Bukowskom ponuditi silu novca, niti ga je mogao uveriti da će se njegove knjige prodavati. Ipak, gajio je čudnu naklonost prema tom pijancu i gubitniku, te je rešio da s njim okuša sreću. Bila je to prva prava prilika koju je Bukowski ikad dobio i tad je shvatio da je to verovatno i jedina koja će mu se ikad pružiti. Odgovorio je uredniku: imam izbor, da ostanem u pošti i poludim ili da se krijem ovdje, glumim pisca i umrem od gladi. Rešio sam da gladujem. Pošto je potpisao ugovor, Bukowski je za 3 nedelje napisao prvi roman. Zvao se jednostavno Pošta. U posveti je napisao posvećeno nikome. Bukowski će uspjeti kao romanopisac i pesnik. Nastavit će i objavit će 6 romana i 100 pesama, a pojedine njegove knjige su prodate u više od 2 miliona primjeraka. Njegova popularnost prekosila je svačijim očekivanjima, naročito njegovim vlastitim. Priče na lik priče Bukowskog predstavljaju nasušni hleb naše kulturne naracije. Život Bukowskog otelovljuje, američki san. Čovjek se bori za ono što želi, nikad se ne predaje i na kraju ostvaruje najsmelije snove. To je tako reći film koji čeka da bude snimljen. Svi nailazimo na priče kao što je ova Bukowskog i kažemo: vidiš, nikad nije odustao, nije prestao da pokušava, uvek je verovao u sebe, istrajao je upreko svim izgledima i napravio nešto od sebe. Onda je čudno što na grobu Bukowskog stoji epitaf: ne trudi se. Vidite, i pored prodaje knjiga i slave, Bukowski je bio gubitnik. Znao je to. A njegov uspjeh nije ponikao iz odlučnosti da bude pobednik, već iz činjenice da je znao kako je gubitnik. Prihvatao je to i onda iskreno pisao o tome. Nikad se nije trudio da bude nešto drugo nego ono što jeste. Genijalnost njegovog dela ne ogleda se u prevazilaženju neverovatnih izgleda ili u razvijanju u blistavom književnom svetlu. Upravo je suprotno. Genijalnost je u njegovoj jednostavnoj sposobnosti da bude potpuno, nepokolebljivo iskren prema sebi, posebno prema onim svojim najgorim stranama i da govori o svojim neuspesima bez oklevanja ili neizvesnosti. Ovo je prava priča o uspehu Bukowskog, njegova lagodnost sa samim sobom kao neuspelim. Bukowskog je bolelo uvozo uspeh, čak i pošto je postao slavan, pojavljivao se na poetskim okupljanjima olešen i verbalno zlostavljao ljude u publici. Uporno se izlagao u javnosti i pokušavao da spava sa svakom ženom na koju je naišao.
Slava i uspjeh nisu od njega napravili boljeg čovjeka. A nije ni postao slavan i uspješan na osnovu toga što je postao bolji čovjek. Samo popravljanje i uspjeh često idu zajedno, no to nužno ne znači da su oni isto. Naša današnja kultura obsesivno je usredsređena na nerealno pozitivna očekivanja. Budi srećniji, budi zdraviji, budi najbolji, bolji od ostalih, budi pametniji, brži, bogatiji, seksapilniji, popularniji, produktivniji. Neka ti više zavide i neka ti se više dive. Budi savršen i fenomenalan i svakog jutra pred doručka iskenja i grumenje 12-karatnog zlata, pa izljubi svoju ženu uvek spremnu za selfie i 2,5 deteta pre nego što kreneš na posao. Zatim se prevezi helikopterom do svog sjajnog radnog mesta koje te sasvim ispunjava, gde provodiš dane objavljajući neverovatno smislen posao koji ima izglede da jednog dana spase planetu. Ipak, kad zastaneš i stvarno se zamisliš, konvencionalni životni savjet, sve ono pozitivno i srećno što sve vreme slušamo ispredeno u samopomoći, zapravo koncentriše se na ono što ti nedostaje. A to što nedostaje se laserskom preciznošću ustremljuje na ono što smatraš svojim ličnim manama i neuspesima, koje već imaš, pa ti ih još i naglasi. Naučiš najbolje načine da zaradiš novac zato što osjećaš da ga već nemaš dovoljno. Staneš pred ogledalo i ponavljaš tvrdnje da si lep zato što osjećaš da nisi lep. Pratiš savjete za izlaske i veze zato što osjećaš da si nedopadljiv. Isprobavaš blesave vežbe, vizualizacije, veće uspešnosti zato što osjećaš da nisi dovoljno uspešan. Ironično je što ta fiksacija na pozitivno, na ono što je bolje, što je superiornije, služi samo tome da nas stalno iznova podsjeća na ono što nismo, na ono što nam nedostaje, na ono što bi trebalo da budemo, ali što ne uspevamo da postignemo. Na kraju krajeva, nijedan zaista srećan čovjek ne osjeća potrebu da stane pred ogledalo i deklamuje kako je srećan. On to jednostavno jeste. Srećan je. U Teksasu postoji izreka: najmanji pas laje najglasnije. Samouveren muškarac ne osjeća potrebu da dokazuje da je samouveren. Bogata žena ne osjeća potrebu da nekog ubeđuje kako je bogata. Ili to jesi ili nisi. A ako sve vreme sanjaš o nečemu, onda uporno učvršćuješ istu nesvesnu realnost, da to nisi. Svi sa svojim TV reklamama žele da poveruješ kako je ključ dobrog života u lepšem poslu ili u snažnijem automobilu, zgodnjoj devojci ili u džakuziju i bazenu na naduvavanje za decu. Sve ti stalno govori da je put do boljeg života u tome da više, kupuješ više, posjeduješ više, praviš više, jebeš više, budeš više. Stalno te bombarduju porukama kako treba da se ložiš na sve i to sve vreme. Ložiš se da kupiš novi televizor, ložiš se na to da provedeš bolji odmor od kolega, ložiš se na to da kupiš novi ukras za travnjak, ložiš se da imaš pravu vrstu selfie stika. Zašto? Nagađam, zato što je za poslovanje dobra pojava da se ložiš na mnogo toga. A premda nema ničeg lošeg u dobrom poslovanju, nevolja je u tome što je višak pojave da se ložiš na ovo ili ono, loš za mentalno zdravlje. Dovodi do toga da se vezuješ za površno i lažno, da posvećuješ život jurenju za fatamorganom sreće i zadovoljstva. Ključ dobrog života je da te zabole za više. Ključ je u tome da se ložiš na manje, samo na ono što je istinsko, najbliže i značajno.